Malu, Pak. Malu karo niki pumpungan, putih pumpung. lha niku. Putih ngetos. Malu sing tangan kula kan malu. Niki pumpungan nggih, nggih sing petak niki. Oh, Satria Mandiri. Satria Mandiri perusahaan. Bet iki. Agak berjalan. Kalau lewat Jongkres iki lho enak. Kadang. Lewat ya. Kuwi kayak Yuh. Umay. Mai coba dari tengah, Mai. Sep. Bi, masuk depan ae. Ojo main-main. Bi, dapat bola depan ayo. Cik. Siapa yang Ayam Sutra is Mulut Fitra.
lebih tinggi. Oke, boleh kau jubir. Lari Jun. Ref muncul. Langsung berikut. Terus Jun, terus 7. Jun, lepas itu loh. Good. Cara defend tuh. Terus 3 lawan 2. Ayo naik Jun. Harap gol. Good. Mai coba tengah Mai. Mai. Coba teko tengah gak apa. Eman Mai. Sikat tengah langsung jene, gak usah diumpat. Pas Jun, Mas. Heeh. Di kancane anu lepas ae. Naik yuk. Madun suruh turun yuk. Madun suruh turun yuk. Yuk, Bayu. Berani adik. Eman cas. Kayak sama ini. Mai, nek dapat bola sikat tengah gak apa, Mai. Mai, start syuting Mai. Poin sih. Op. Jun. Lewat. Good. Angel lho, Mas. Itu apik. Lewat itu apik. Kulit itu kan. Iya, Bu. Iya. Nah, makanya mat sapa ki angel mau tembus. Terus ini. Iya. Angel nembus iku. Siap. Rapet ki. Sing sering ketembus iku Mas. Yuk, diulang. Yuk kakinya yuk. Mas. Cus. Ribut. Gol. Wey! Gol. Sangat Mas. Kamera. Kamera. Ya, oleh. Sangat satu anu Mas. Mas kapten iku Mas jaluk Mas. Sing lho. Mai, ban kaptennya piye? Nyaman gak? Betul. Untuk lapangan Keros ta Bama itu tanpa apik. SSB Gaya Putra versus Dologi Putra. Gak gelem dikekno kene ban kapten lho. Yuk, aduh. Mai, awas Mai, jangan syuting Mai.
Mai. Oh, Bersih, bersih. Kasih nomor itu, Le. oh, Ngeri. arak. Enak duitnya sama. Aku tapi ya. Duitnya sama. Kayak di tengah harus tok. Enak buat. Tapi muga-muga aja lempok, Cak. Mai tiang satu ae, Mai. Tiang satu. Aduh. Ki ana sing wani wae kancan. Yu, tadi lepas loh, Yu. Ayo, fokus, jangan diulangi. Press! Asdun. Press, kasih Mai. Mai, kiwo. Yes! Keep, Untuk kedua tim, keeper! Putra versus Bola Gede bisa Main, berfoto hei. untuk dokumentasi. Arahkan ke depan. Balik badan. Mai. Gol. Revi. Duh. Shoot. Good. Oke, drop dulu. Ada bola. Revi dulu, Revi. Bayu. Ayo lari terus. Main. Kita kok jarak jauh tok ki pre ra iso. Dhuwur sithik selapis gak kena Mas. Omah ra gelem nyoba kok tengah ta. Sasut nih. Aman Pak, santai. Kau nulis sih. Bola Gede bisa berfoto dulu. Ribut. Wis. Etile, kerasa etile le. Minta Dun. Kirim. Sip. Sip. Coba pertama. Coach, pertama. foto coach. Omah bagus le. Mai. Berani shot dari sini ya. Apa dulu SSB Putra dulu. SSB dulu Putra. Ban kaptennya gak digawe le. Persiapan untuk SSB MM FA Malo versus SSB Cakra bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu.
Ayo tung, besar tung. Apa? Sip. Ya Allah. Padha piye kuwi? Iya, kok sedekno. Kok tindak di ben santai sana. Salah. Bukan, tidak masuk. Masuk Masuk. Kok sama medek ini lu mau bodoh Ayo dong, kok tenang. Mati ngelebokno bocah kleru ki. Bunuh diri ya. Mungkin toh. Ah, emang cah. Sia-sia. Nanti tarik sini. Oh, jual. Sate julid dulu teman-teman. Mai golek poin, Mai. Alah, kuat. Yo, Mai golek poin, Mai. aja ulat teman-teman. Lah kasoh ulat teman-teman. Posisi kedosa kok ulet. Yo, naik. Dul. Bolon akeh. Aduh, liwat. Kuat Porosari. Tuh. Tuh. Lemparan itu. Betul. Bagian bahayane wong cah cilik. Oh lah. Naik Dun. Ayo saset. Dulu nanti wong. Loh. Ayo Dun. Tirupati Dun. Nah, lang Kak Tirupati ya. Iya, cowok ini beda sama kakak. Bek cowok ini dia. Gak diganti tuh, Pak. Oh, beda sih kamu.
Yo, langsung. Waduh, kewetan. Cek. Posisi nang kono piring. Kok posisi nang tengah piring kok dulet tak. Wah, sembronan ini piring iki. Ayo naik, Gun. Waduh, sesanen. Ya baik. Sip. Shooting. Terus satu nanti. Walah, kadon tuh. Untuk tim MSA Malo diharap menyerahkan JSP. Loh. Yo. Lah do kode kicicin. Ayo, waduh. Yo. Masuk jalan. Selatan Mas, selatan. Lah ngono ae, Mai. Sejet, Mai. Jalan teman-teman Mas. Posisi tengah. Posisi desa. Ngapain ya? Maksudnya piye to? Ora boleh nyaduk kaki kok gak di pelanggaran. Ya yo. Oh nyaduk keken sawah. Duh, Tun. Kontrol Tun. Tek ke kono kok roh ae Dek. Piye kuwi? Ya polok mah yo cetes. Lah iki. Bola renek sikil digajuk meneng ae. Dun, aja Dun, dilang nih Dun. Duh. Alhamdulillah. Nah, beres mulai pengen. Mai, pres Mai. Golek wong Mai. Apik iki pre. Untuk persiapan MFA Malo melawan Cakra di lapangan 1. Mai kowe kok bet to Mai? Mas, jangan lambat-lambat Mas. Sadun. Sadun. Waduh. Allah. Selatan Mas. Mai, sampean kok bet? Selatan. Ya wis, ya wis. Oh, jagani 9.
Loh. Loh. Aja nengah. Waduh. Sembronoan. Loh. Ayo. Jangan santai. Loh. Satu. Ayo, balas. Loh. Aduh. Setting. Yo. Sip. Aduh. Aduh. Aja lambat. Loh. Kok direpoti tetep ya. Mai sama tengah mai. Tengah. Gak jalan tengah. Ayo. Aduh Satun. Loh. Serangannya mati di Noguri. Yo. Mai maju mai. Mas, break aja mas. Alhamdulillah.